Možemo polako napred. Kad ciš? No ne bre, ima oranževa, kuma mu kreće. Slava na visinama Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Radosti utješu do duše istini koji suda i sve ispunjavši do dvara domaća života. Dođi useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi. Gospod Tvoje mladosti i ostaće majka života, hvala Bogu. Vreme da se služi Gospodu, vladika blagoslovi. Pomoli se za nas, vladiko sveti, Gospod Bogu. Pomeni nas, vladiko sveti. Razdvojenje vazduha za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodo se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za one koji plove za putnike, bolesnike, pačenike i slušnje i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Jer svake nevolje, gnjeva, opasnosti, tjeskobe, Gospodu se pomolimo. Spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Prečistote, blagosloveno, slavno, Vladicicu našu, Bogorodicu i Pristodjevu, Mariju sa svima svetima, sami sebi jedni druge i sam život svoj, Hristu Bogu predajmo. Gospod
pomolimo se. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevole, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode, ti se si reče sve savršen naredio zemlji da proizvodi radosno je plodoru za potrebu i hranu našu. Ti si učinio da su 3 mladića da nima hranjeni semeni u Vavilonu bili svetli lica odobni odgajani u raskoši. Ti sam se, blagi care, blagoslovi semena ova sa raznim plodovima i osveti one koji budu jeli od njih, jer sluge tvoje prinosuš ovu slavu tvoju i u čast i u spomen svetim učenika Kirika Julite i u spomen onih koji preminuše u blagočestvo i vjeri ispuni blage sve spasonosne molbe onima koji oblepu spremiše i spomen vrše i daj im da se naslađuju da će domara tvojih molitva prečiste vladarke naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije i svetim učenika Kirika Julite ti spomen sam vršimo i svi sveti tvoji jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i sve Bože naš i tebi slavu odnosimo bespoštednom Otcu, so jedinorodnim tvojim Sinom, presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek vekove vekova. Hriste Bože naš, blagoslovi tebi vino sije Duhom tvojim svijatim, segda ninje i prisno, i vo vijeki vjekova. Svetim učenika Kirika Julite, prinostim ti, Gospode Bože naš, i jaže molitva, primi se žetvu siju prenebesni tvoj, žrtveni. Amin. Sjatim učenici, Drage braćo i sestre, čestitam vam praznik ove drevne svetinje srpskog naroda, svetim učenika Kirika Julite, ovde pred moštima majke Geline koja je došla da posjeti ovu drevnu svetinju srpskog naroda. Veliki je ovo praznik, veliki dan za sve nas, a pogotovo za ovu svetinju. Moleći se Bogu, sam vratio sveštenice sa vama svima ovde, upravo smo doživjeli jednu ogromnu radost, blagodati Duha Svetoga koji Bog šalje i koji je današnjim svetim evanđeljem tako nam upućuje jednu prekrasnu rečenicu, jedno prekrasno znamenje koje treba svaki od nas hrišćana da zapamti, jer upućena nam. Apostoli kada su ga pitali, kada su se vratili sa misije, odakle su došli i kud ih on poslao, oni 70-torice. Pored 12 apostola, on je izabrao i 70-toricu
svojih učenika poslao 2 po 2 da idu da propovedaju riječi evanđelja, jer se u toj meri počela da širi ta blaga vest u narodu Božjem i svi su očekivali da dobiju i da prime taj dar Božji koji im je Bog podario i koji nudi svima na trpezi svojoj Gospodnjoj. Tako su i ovi apostoli vrativši se, govoreći Gospode, i đavoli nam se pokoravaju i bježe od nas, od naših propovedi, od čuda koje im je Bog dao, od sile koje je Bog dao upravo njima da čine čuda po ovome svijetu i narodu Božjem, lečeći svake bolesti, svake nemoći i svake nedaće u ovome narodu. Zato i danas rečenica koju je Gospod izgovorio, nemoj da se radujete što vam se nečastivi sile pokoravaju, nego radujte se što su vaša imena upisana na nebesima. I taka lijepa rečenica koju Gospod obećava svima nas. Svi oni koji pođu za Kristom, svi oni koji žude, koji se trude u svome životu da svoj život osmisle u Gospodu, upravo ova rečenica daje snage nama, hrišćanima, radosti da su naša imena i da će naša imena biti zapisana u nebesima. Nema više radosti i upravo zato su hrišćani svi žude tom cilju i tom svetom aktu koji je Bog podario i daruje ovome narodu. A danas proslavljajući 2 čudesne majke, 2 čudesne naše sestre i svetiteljke koje je Bog podario, jedna u 4. veku, Kirik i Julita, koji danas proslavlja ova sveta obitelj, a druga majka Angelina koja je došla da posjeti svoj srpski narod i da posjeti sve naše svetinje, naše manastire i vaše domove, vašu djecu i sve da posjeti i da pomiluje svetom svojom rukom. Ova prva iz 4. veka čudesna svetiteljka Julita, koji je sa svojim malim detetom od 3 godine svedočila živoga Boga, ne stideći se i ne plašeći se ni careva ni kraljeva zemaljskih, ostavivši ogromno bogatstvo koje im je ostavljeno od njenih roditelja, uputivši se i bježeći pomalo od onih koji su u vreme Dioklecijana, a i kasnije sa svoje 2 pratilje koje su nju pratile do kraja njenoga života, a onda je na kraju njenoga života, kada su je posekli i kada je doživjela da prvo njeno dete koje je dobila doživi onaj venac nebeski mučeništva, koji je onaj zlikovac uzeo dete i bacio ga pod zemlju i od 3 godine i dete razbivši glavu, krv je curila, duša je pošla svome tvorcu. Gledajući ona dete koje je žrtvovano za Hrista, ona se radovala. Majka koja se raduje i rekla je: Gospode, hvala ti do neba što si primio moje čedo i koje je primilo venac slave prije mene, a ja očekujem jer su je mučili, progonili i na sve moguće načine i ništa joj nisu mogli. Kako je oni više mučili, tako je Gospod više lečio i izlečio i na kraju posekli joj glavu. I one pratilje koje se pratile doživjeli su onu slobodu koju je sveti Konstantin veliki dao hrišćanima u svojoj carevini, a koji je prebivao i u našoj Sremskoj Mitrovici, da mu se rodio i sin Konstance II. Čudesni su putevi Gospodnji i putevi svakog od nas ima svoju historiju, ima svoj storij, ima svoju knjigu pisanja koja se piše od početka našeg života do kraja našega života. Piše se knjiga svakog od nas kao što piše se knjiga pisana svetim mučenicima i stradalnicima. Sveti Brankovići koji dođoše
1486. godine, primivši despotstvo ovdje u Sremu, u Kupinovu, započeše svoje gnjezdo i otvoriše jednu knjigu, prekrasnu knjigu srpskog naroda i ljepote na ovim prostorima, čuvajući svoj narod, ali uvek kroz molitvu i kroz blagoslov i kroz svete liturgije, jer na svome dvoru imali su dvojicu monaka iz Svete Gore i svakog dana liturgija je bila na njihovom dvoru i mati Angelina je pomno čitala bogoslužbene knjige i svetotačku literaturu, a bila je izuzetno inteligentna žena i majka i despotica srpska, a kasnije monahinja, koja je shvatila svaku riječ koju je Gospod izgovorio u Evanđelju, a i bogoslužbenim knjigama, tako da je ona svoju djecu na ime Duha Svetoga vaspitavala i sve ih je Bog ovenčao vencem slave i svetiteljstva, da su oni danas ponos i dika srpskog naroda. U onoj drevnoj zadužbini svojoj manastiru Krušedolu, koji ove godine proslavlja jubilarnu godinu, dakle 1486. godine, 530 godina dolaska njihovog na ovih prostore. 1516. godine umire sveti Maksim, mitropolit Beogradsko-Srijemski, a kasnije 1716. godine Turci spaljivaju manastir Krušedol, pa i spaljivaju mošti Sveti Brankovića, od koji su Srbi sačuvali delove, ruku majke Angeline i ostale delove koje se čuvaju kao bescen dar u manastiru Krušedolu. Ako da Bog 12. avgusta, a to je skoro blizu, da se majka Angelina posle 6 meseci vraća u svoju zadužbinu, da je pohodila svoj srpski narod, izvršila jednu duhovnu smotru svoje srpske djece i svi u nas koji te pratimo, da se molimo neprestano Bogu njoj i svetimo Gospodu, da će njegova svetlost Patrijarh srpski sa arhijerejima i mitropolitima i episkopima, a vas molim, draga braćo i sestre, da svi budemo tamo toga dana u onoj drevnoj svetinji srpskog naroda, odakle počinje čitav jedan niz svetinja u Svetoj Fruškoj gori, prvo od manastira Krušedola, njihove zadužbine, i tamo su pohranjeni mnogobrojni arhijereji i velikani srpskog naroda, da dođe da se pomolimo Bogu, da kažemo jedno veliko hvala Gospodu koji nas udostoji u ovoj godini i majice Galini koji pohodi nas i našu djecu. Ona je svojom svetom rukom i pohodeći ovaj narod. Mi je molimo, evo ovdje pred moštima, svi skupa, da nas prvo izmiri sa Bogom, pa da nas izmiri između sebi sami. Mi ljudi se često puta nameramo jedni drugima bez Božje volje i bez ikakve potrebe, nego neke pakosti i neke od nas šta. I zameramo se i molimo majku Galinu da nas izmiri između sebe i pomiri. Vidite vi u kom smo mi bregu i u kom vremenu živimo. Nemate dana i sata i minuta da se ne proliva krv nečija po ovome svijetu. Nesreće i nezgode, ja vas molim, vi ste roditelji, čuvajte svoju djecu, sačuvajmo svi skupa u crkvi Hristovoj. To je gnjezdo i to je kolevka i to je krilo majčinom u kome nas svakog od nas majka toplo prima i grli i štiti i čuva od svake iskušenja u ovom svijetu. Zato sam ja i ove godine upravo odlučio da uzmemo mošti majke Galine, da prođe čitav Srem, da izvrši jednu duhovnu smotru, da se u našim glavama srpskim izvrši neko duhovno preumljenje. Ne mora se desiti nešto u našim glavama duše, nešto je to bilo juče ili nešto je to danas. Shvatimo da nam bez Boga i bez svetih u Gospodu koji su ukazali i dokazali svojim životom i radom da bez Boga nema ništa. Sve ideologije ovoga svijeta, sve partije i sve moguća filozofije, ovo ljudske umovanje, sve to propada i sve to
negdje krli u neku sunovrat ovoga naroda Božije, umjesto da se vratimo veri svojoj sveti otaca, učitelji crkve, svetosavlju i pravoslavlju, toj iskonskom bedenu vere i ljubavi koje nas Bog i sveti okriljuju, sa sobom čuvaju i da daju nam snage i moći da ovaj jedan jedini život koji nam je Bog podario na ovom svijetu, kako da bude nakaradan i kako da sebi sami činimo zlo i drugima u ovome svijetu, kada je to tako kratko i tako sa mukom i trpljenjem, ali sa molitvom i blagoslovom Božijim mnogo lakše se to može podnijeti, iznijeti krst na svoj Golgotu. Molitva je čudo. Vi kad ste dolazili danas ovdje u sveti hram i u manastir, ovaj drevni manastir koji doživljava svoj vaskrs, koji doživljava svoj preporod, pa zahvaljujući Bogu, svetim arkangelima, arkangel Gavrilu i Mihajlu, svetim učenicima Kiriku i Juliti, našem ocu Arhimandritu i pomagačima njegovih brativa svete obitelji, evo vaskrsava i ova svetinja Svetoj Truškoj gori. I milina nam je svima da dođemo i da se nađemo ovdje u ovoj radosti molitvi Gospodnjoj. Jer kada ste pošli ovdje u ovaj sveti hram, manastir, možda vas se neko pitao na putu, gdje ide? Idem u manastir, onda pitao, pa šta se radi? Idem da se molim Bogu. Znači, idem ja da molitvu uputim Gospodu. Ta molitva je čudesna. Svi to praktuju pod iskoni i Bog je nas naučio kako da se moli. Kad su ga pitali njegovi učenici, Gospode, nauči nas kako se moli, da se moli. Ovi se mole tamo na drugi način, ovdje na treći. Nauči nas i on je iskazao onu čudesnu i lijepu molitvu Gospodnje Oče naš. I rekao, ovako se moli. Nemoj da praznoslavite mnogo riječi, ali bez suštine. Ona je upravo apsolutna suština spasenja roda ljudskoga, ta molitva koju je Bog izgovorio i uputio nama. Jedan dio se odnosi nas prema Bogu, a drugi jedan odnosi se jedni prema drugim. Dakle, suština molitve Gospodnje Oče naš, malo je prostudirajte, uzmite vladiku svetoga Nikolaja, koji je tako lijepo objasnio tu molitvu Gospodnju, raščlanio i nama uputio, samo mi da malo pročitamo, da to odnosi se na mene. To ne odnosi se na one koje su prošli prije mene i ne znam koje druge. Dakle, nas se tiče, jer smo mi sad na potezu i verujte mi, ovo je istorijski moment podižući ove svetinje, pa i ovaj moment pohoda Majke Angeline, koja je po prvi put, poslije 500 godina, izašla iz manastira Krušedola da obiđe svoj narod i da blagoslovi i posvjeti svojom svetom da nas pomiluje i rekao da nas pomiluje sa Bogom, a i sami sa svim. Pa vas molimo da imamo u vidu ipak sebe i svoje biće, jer ovo sve prolazi. Bog je nju sačuvao i ostavio nam. Svi prolaze i stena propada ili kamen se raspada za 500 godina, a Bog je sačuvao nedljeno telo Majke Angeline. I mnogi sveti, kao što sveto Vasilija Ostroškoga, sveto Petar Cetinjskog, svetoga Stefana Dečanskoga, svetog Simeona Milikočivoga, kralja Milutina, koji je podigao 40 crkava i manastira, mnogobrojni sveti, svetoga Teodora Perona u manastiru Popovu, svetoga cara Uroša u Jasku, svetog cara Lazara u našoj Ravanici i u Ravanici Ćuprijskoj, mnogobrojni svetitelji u rodu našem. Evo, Bog je podario Majku Angelinu i daruje nam svaki put i ovakvi kakvi jesu. Neka sretno i Bogom blagoslovno. Čestitamo praznik, svako vam dobro od Boga i kad prilazite, priđite sa dužnim poštovanjem moštima Majke Angeline i da ponesete taj sveti blagoslov njen, koja ona donosi za sve nas i miluje i voli i poštuje. Svako vam dobro od Boga i sretan i Bogom blagoslovno praznik.
arhimandriti, protojereji, stavropovi, protojereji, jereji, poštovana gospodo i braći i sestre. Neka blagosloven ovaj dan sveti mučenici i vjerišatelji nas okupi u svetoj obitelji. Već 30 godina od ove dve lipe služili smo svaki put i svake praznik na ovaj sveti dan svetu arhijerejsku liturgiju, pokušavajući da osvežimo i prizovimo blagodat Duha Svetog u vaskrsenju ove svete obitelji na kojem nije bilo ni kamena kamena. Razrušeno u ono zloglasno i zlosluvno vreme NDH-azije, mnogih brojnih neprijatelja srpskog naroda, tako da ni kamen na kamenu u ovoj svetoj obitelji nije ostalo. Pre toga, u želji da sačuvamo svete mošti, svetoga kneza Lazara, svetog cara Uroša i svetoga Stefana Svinanovića, monasi ovih naših manastira, Fruškogorski, imajući u vidu ušuškani predeo i na neki način sakrivenu ovu svetu obitelj koja je svetala i koja je imala Zahvaljujemo njegovom prosveštenstvu što je uručivanjem priznanja nagrađenima ovaj dan učinio još uzvišenijim. A pre nego što čujemo njihove stihove, kratko će nam se obratiti članica žirija Jovanka Novković-Pernik. Ja se čujem. Preosvećeni oče arhimandrite, u debeloj senci hrastova i bora, kogorosta snažni što nebesa para, ponosno se diže sveta Fruška gora i na njoj se sija oltar do oltara. Božja te ljubav srpskom rodu dade, da tvrđava budeš i bedem spasenja, bogočežnih duša najdivniji grade, brižna majko sviju naših pokolenja. Ne krije se grad kad na gori stoji, ne užiže sveća pa pod sud se meće, zato nama svetle putokazi tvoji i mirišu Bogom kao rajsko cveće. O riznice vredna, duhom prebogata, i zavetnik opšeže srpskoga sveg roda, vrednija si nama nek carska palata, jer iz tebe teče živonosna voda. U nedrima tvojim skrovitim jedrim, gdje priroda slobodno slavoslovi Boga, uzdižu se tornjevi k nebesima vedrim, ko stražale kule carstva nebeskoga. Sa tih kula sveti što krst časni nose, razleže se pesma i brujanje zvona, i molitvu ovu vetrovi raznose, ko blagoslov Božji sa srpskog Siona. Kroz blagoslov ovaj iz okrilja tvoga, miluju nas Vazdan Branković i slavni, miluje nas Lazar s polja Kosovskoga i Teodor Tiron mučenik preslavni. Arsenije sveti srpske crkve glava i Nemanjić Uroš mole za nas Hrista. Nektarije Eginski vladika Varnava na molitve vernih čine čuda Hrista. I još mnoge čete Hristovih vojnika tu molitvom žive i za narod straže, mnoštvo Hristoljubnih vrlih podvižnika što podvigom svojim carstvo Božje traže. Nek je slava Bogu na ovome daru, što naš mali narod tobom obogati, hvala mu na svakom tvojem oltaru, Fruška goro sveta, naša brižna mati. Hvala i nagrađenim i svim drugim pesnicima, učesnicima našeg konkursa.
A pre samog kraja čućemo još i dve pesme pohvaljenih pesnika Zorke Čordašević i Boška Lomovića koji danas nisu sa nama. Njihove pesme pročitaće Lazar Novković i Jovanka Perge Novković. Fruškogorski biser. Proplanci na tvojim poglede prostire, od nekrsta krije, zgodno mjesto kaže. Napaćenom rodu duše da osnaži, prvi kralj Dragutin, gradi manastire. Noćima ne spava, mirne snove kida, mudre misli tvori, moli arhangele, da pronađu mjesto za temelje bijelo. Ktitor, kralj Dragutin, manastire zida. Kriticama svjetlim, gdje žugori zdenac, sve jedan po jedan ko bisere niže, svoje stado skuplja da je Bogu bliže, Fruškom gorom bljesnu manastirski vijenac. Od tada nad tobom sviće zora plava, anđeli ti poju danonoćnu divu, za spas srpskog roda, za vječnu Srbiju, u čast svetog trojstva, Bogu nek je slava. Liturgije eho u nebese jezdi, svetosavskom stazom vjernici ti gaze, pokojno i smjerno oltaru prilaze, dok ti osmijeh šalješ na vračaru zvijesti. Lomovića, pohvaljenog pesnika koji nije ovdje. Psalam za Frušku. Goro sveta, srpska reč i slovo sa 16 svojih manastira. Žudim kad će iz svečanog mira da vaskrsne Bešenovo novo, da se grešam pomoliti mogu. Fruška goro, tako blizu Bogu. Broš si zelen u svetoj ravnici, vo vijeke ti golub srce guče, svedoče mi da nisam od juče svaku veta, svi tvoji zvonici pa me milje razgaljuje dugo, Fruška goro i pesmo i tugo. Zadivljuješ cvetna i zelena, nadaleko kud se pogled ote, sijaš plamom nestvarne lepote, ko diva istom dovedena, uresena svilom nebo plava, Fruška goro, Bogu nek je slava. Na ovom kraju čućemo i reč domaćina ove naše svete kuće, pokretača i nosioca njene obnove, arhimandrita Arsenija Matića. Vaše preosveštenstvo, draga braći sveštenici, dragi pjesnici, draga braći i sestre. Ovo što smo čuli, siguran sam da ste svi iste misli da nije bilo teško meni kao članu žirija ili celokupno žirija odlučiti za ovako lepe i nadahnute stihove. Ali kad pročitate preostale pesme, onda ćete vidjeti u kakvoj smo dilemi i nevolji bili. Ja, zidajući sa vama ove svete zidove u kojima i danas služišmo i služit će se da Bog na vekove sveta služba Božija, nisam bio baš stručan u ovom zadatku, ali sam se molio da nekako daju mi ovi zidovi vašega priloga i ljubavi, da i ovdje dam svoga nekog doprinosa i radujem se da ste vi sada, siguran sam, uživali u ovim lepim stihovima, a da Bog uživat ćete sa svojom dečicom, vidimo ovdje i starih ljudi sa svojim unucima, čitajući im ove lepe stihove o lepoj Fruškoj gori i svetome životu. Hvala gospodi pesnicima da
Bešenovo prepoznaše kao ognjište zapraćano. Kažu zapraćano, to znači da ima živalice u njemu i posle 70 godina i svojim slovom, verom i riječu doprinose da se razgori u dušama naših, a na ovome svetome mestu gdje da preci naši osveštaše i započeše da bude sveti on. Hvala vam svima na dolasku i prilasku ovoj svetoj obitelji, na svim vašim darovima i pomoćima, posebno njegovom preosveštenstvu koji budno bdi nad svakim ovim korakom, potezom i snagom ugradnje cigle svoga naroda, Bogom poverenog ovdje u svemu, ali svakako njegovo preosveštenstvo službalo je i dalje u krajevima našega naroda gdje bivstvuje i boravi, daleko je u Australiji, jer i otuda su stizali prilozi, kao i u slavnoj drevnoj Dalmaciji i već sada komšijskoj Hrvatskoj. Tamo je započeo svoj monaški život i otuda nam pristižu pomoći, a da ne govorimo diljem otadžbine Srbije. Da ne bi vas više zamarao, hvala vam i neka Bog blagoslovi molitvama svetog Kirika i Julite sve vas i molitvama prepodobne majke Angeline, ali i molitvama svetoga kralja Dragutina. Srpska republika je ove godine objavila 700 godišnjicu i objavila je znatno priznanje i pažnju godišnjici svetog kralja Dragutina, a evo mi ovdje na njegovim temeljima se okupljamo, pa će dati Bog da nekako ovu godinu od sada pa do iduće slave Kirika i Julite uzmemo u zaštitnu godinu 700 godišnjice i jubilarnu godinu kralja Dragutina, a naravno i sve ostalo što je učinio za srpski rod i ovdje za manastir Bešanovo. Ah, da mogu poput laste da se vinem nebom plavim, iznad Fruške da poletim i da svetu radost javim. Gle, nad drevnim Bešenovom, od kog osta trošni kamene neimari hram podižu i novi mu grade zamen. Opet mami miris cveta, starih lipa što sam se nila ispred svetog manastira Mihajla i Gavrila. U ženskom rodu, ona je namenjena za pevanje i za nju postoji negodje. Nadam se da ćemo u nekom narednom periodu moći da čujemo izvođača. Hvala.